Nimbano orasyon manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam napili ang itampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Sinyasa mong dagiti kakadwa. Ngam ibagam nga aganad tayo laeng. Ariglado, Chief. Aginayat ka amapan iti ayanda. Saan arumbang amakadlaw dagiti nga armado. Kasayatan mo at damot makamag tayo kadakwada. Iti kasta. Adda pa kaamuan tayo iti kinasasino dagiti kakadwada. Matungpal, Chief. Agarudo kak nga ro din. Amapan iti ayam dagiti kakadwata. Sige, aganad ka, Mendez. Panagkunakat daytoyan ti urayan mi agundaway. Nasken nga adda maduktalan mi. Tapno agdibosan ti amin aparikot anapasamak dito'y San Bartolome. Di mi itulok amapaay kami manangkas iti sigod. Nasken nga agbaligi kami ita. Ne, padadimtang adwafan. Nukasta, saan nga iti taaw ti paggapuan da kiti urayan da? Ha? Armado matlaang dagiti dimsag iti dimtang afan. Nakadlawan dagiti armado. Men! Open fire! Para magantay dagiti kabuso! Labanan tayo ita! Yora. Oh, Bugi. Apay ngay may kapailaan dito opisina. At impormasyon na naawat po. Manipot ka dagiti mga isaksakit kada kayo. At akano ti mapaspasama kita nga enkwentro, Mayora. Ha? Anya nga enkwentro, Bugi? Ranget, itinagbalitan da hepe. Kanda kiti managdagdakas. Anya? Saan tayo nga mo na anya talaga tayo jay, Mayora? Amangan no diversyon lang day jay. Amangan no plano talaga dagiti kabusor day jay. Tapno mapagaramidan da kayo iti dakes. Iso nga itulok yung kuma, Mayora. Nagyanak lang dito yung opisina yo. Anya? Kas nakunakon, Mayora. Da hepe tinakiranget. No ada ti dakes ang mapasamak ita ditoy. Saan da makaresponde adagos? Iso anas ken nga agalerto Men! Agad kayo! Jack kaya't amaisagma kayo! Take cover! Jack ni namnama apalaban kayam dagiti armado ana sa lumi. Ngam saan kami asumuko? Nasken amaparmek mi ida. Ket sapay lakma, tanda makamagmi asibibiyang. Oops! Oh, delikado. Adda nakasipot kanyak nito'y. Agarudo ka kun nga umakar iti pwesto. Sana rumpang amay sa makak. Okay, ha, adda umay dito ehem ko. Una ak ida. Nauna kita. Kartingak ti tumaray. Agingga iti amper ti pader. Itsayan ti paglingadan. Ni Papa Monica, kumusta? Madandanagan, Mama. At ang amin inyawag ko na itay ni Mang Bugi. Kanda giti pulis nga da ditoy. Kalat ang nagsagana da, akas laat da dakas ang mapasamak. Anya? Sige, sana balit agawid kami, iha. Ibagak ka ni Bugi nga agawid kami. Aganad kayo, Mama. Wan, iha. Alang arudan. Bye. Diyak kayat nga dadakas ang mapasamak iti pamilyak. Nasken ang makaawid kami ni Bugi. Boss! Oh, abay kasta jalmo Maximo. Jak sama gusto kasta jalmo ay masida kanya. Makapuntot kayo lakit dito na ito nga ibagak, boss. Hanggang nas ka na mamon nyo. Anya day ka Maximo. Nasalaw dagiti pulis, dagiti tao tayo. Gat madamay tatirangat. Iya. Dagiti chemical maalamat panagalamid bloga. Anya napasamak. Jakpa mo, boss. Madama pa ilang tirangat. Saan mabalin tayo toy? Kasano napasamak na ita? Kasano na amuan polis sumangpet dagiti chemical? Madandanagan iha. Kasayaatan kumanog talinaid pay laeng iti munisipyo ni Mabam. Amangan no niya ti mapasamak ken kuana. Bayad ti panagturong da ti mansyon. Papa, Saan tayo nga amono anya ti plan-planwen nga ramidan dagiti managdakdakan.
dadakas. Saan tayo nga mo? Noan niya talaga ti panggapta. Papa, amok anak kasagana ni Mang Bogi amang ibuwis iti biyag na. Para kini mama. Saan ka di? Sa bagay, madandanagan naglata iha. Diyak ka muna niya taramitek na dadakas sa mapasama kini mamam. Men! Ceasefire! Ceasefire! Sawaran nyo ti aglawlaw. Nasken amaamuan tayo. No asino dagiti nakaranget tayo. Agannat kayo lang. Amangan no at damay kindimat kabusor iti aglawlaw. Agsipot kayo na imbag kahadwa. Nariribok po na yan dito San Bartolome no kastaman gaya man ti mapaspasamak kita, Mayora. Madandanagan akmat nga rod, padre. Mariribukan akon. Kasla jakon amuno niya tirumbang nga aramidak. Agtalakay ti Diyos, Mayora. Dahil tikang runan anasken nga ramidan. Padre, Tilaing Diyos tikang runan at aklin tayo ita. Patsya ka di na tayo baybayan, Mayora. Nangrunakan ka, kanti pamilyam. agiamanakan ka, padre. Talaga ahusto ti pangadeng ko. Adumagas nga umuna dito isimbaan, sakbay nga agawid, tapno makasarita ka. Amok namin amabang aranak no makasarita ka. Gapu ka dagiti pamalakad mo. Yaya Ising? Awan ka di pa'y laang damamakan Mang Bogi? Awan da pa'y mutla ang Monica. Itay pa'y mutla apadpada anak ni mamam. Anya nga tati napasama ka dako ata? Ay na Monica, di ka kumaagsao iti kasta balasang ko. Siyak ti madanagan. Awan ti dakes anapasamakin ni mamam. Pasensya ka Yaya. Diyak lang amin malapdan ti agpanunot itinuan niya latitan. Awan ti dakes anapasamak kada mamam. Makasangput da dito'y asikakaradkan. Ang nga napasama, Maximo. At ka din imawag ka dagiti kakatwam. Awan tinakan magdagiti pulis asibibiyag, boss. Dagiti chemical. Dahil tatida ka sa damang, boss. Sanda na ipanaw dagiti van ang naglaon ka dagiti kemikal. Aniya. Kaya't da nga i-recover. Ngam inbilin ko nakasayatan mo agpak ni dalangan. Narigrigat no adda matiliw ka na kwa da si bibiyag, boss. Oh! Takal gatat balo dagiti chemical. Tapno maalamit tuloga. Oh! Nakumpis ka lang, polis? Anya ka rin na mapaspasamak, Maximo. Apayag sa salon umatan, malas tayo. Anya mapaspasamak? Nagdalagag, Jonah. Kung naglaki din nun yan tinapasamakan ka. Pasensya ka, Leon. Di magasak pa'y ngamin ija simbaan. Anya? Apay at di mo man lainyawag, mate. Tapno sa anak ko maanagdantanag. Naimbag ko mano siya ti kaduam tayso. Yab saan? At daag dito'y palay, gapoy tinapasamak ka niya. Huston, saan ka nagdanag? Saan abali, tada akon? Ay, sa bagay. Agyaman na kiti Diyos, tas ikakaradkad ka si Mangpan. Agyaman na tawan tinda ka sa napasamakan ka. Nujak mariro, Chief. Kimikal para iti panagaramit iti droga. Tilinaon dagiti van na pinanawan dagiti nakarangit tayo. Kastamat lang ti atap ko, Mendez. Ngam aging ga saan anapanagnakan. Saan tayo abasta maibaga dayta? Chief, Sayang. Awan tinakamag tayo asibibiyag. Ngam ikagumaan tayo lata aduktalan. No asino dagiti na isagmak itinapasamak nga inkwentro. Siyak ti nakapanagnog, Ma'am Juna.
talaga napalalo ti danag itay ni Sir Leong. Siguro, no saan lakas jay ti kasasaad na, rimwar kat iso amis mo ti mangsukon kada kayaw. Kastagayam, ising. Ay, sana kami ang nagdiretso ang nagawid. Kinidaw ko kanibugi at dumagas kami pa idiayan ni Padre Simon. Sa bagay, kabisado kayon ma'am. Nukas jay nga adda ti saan nyo ang magustuhan ang mapaspasama. Kidawin nyo ti balakad, wano pang magbaga ni Padre Simon. Husto ka. Mariknak namin ang mabang-aranak numangag ko dagiti pamagbagana. Amo ka makapagpanunot akiti nasaya at numakasaritak ni Padre. Ma'am Chuna, Iso nga uray no imbaga ni Bugi nga ang mga nagpaggad kami. Impilit ko lata tinapan ni simbaan. Tapno makasaritak ni Padre Simon. Anyang natin. Andaman gaya man sumagmamano abyagan ay bis. Ingka gumaan mi ida pinasuko amin, Simon. Ngamsanda kami ngayong pangag. Kalat-latan na pinaputukan da kami. Iso akapilitan na limaban kami. Maawatak na rin. Ngam tagi sayang at latta dagiti nakatulapyag. Simon. Ngam, amom ka di. Kimikal para iti panagaramit iti droga ti linaon dagiti van. A pinanawan dagiti nakarangit mi. Anya. Diyos ko. Di kad ado ko mamanim abiyag ti masayang. No bilang tasan na akong piskar dagiti a chemical. Talaga, Simon. Iso adak kala panagyaman ko iti asino man anang itip kanyak. May papan iti dayjay abanag. Mabit lang, Simon, ah. Adda umawawag iti cellphone ko. No, kasta mama. Umay dito ni Hepe? Isuti ko na iti cellphone ita inawagak, iha. Imbagak namin nga dakon iti mansyon. Agpaisaganak nga rod kaniyaya ising iti makan. Sige. Nakababain mo't no awan man lati maipasango kan kuana. Mama, Uray ni Papam, ang mga numabisinan. Si kanti makamo kan kuana. madama pailaan ti panagsarita da kanimang Bogi, mama. Kasta ka di. Panagkunakat na patag ti pagsasaritaan da. Baybay am nga rod ida. Amo mo't ani Bugi titalkan ni Papam no maipapanan kadagiti negosyo na. Pampanunutat nga rod, mama. Anya nga tanong kidawag langan ka ni Papa. Asya kun ti mangimaton kadagiti negosyo na. Ha? Siguro, italag namat kanyak dagiti ay. Gaputa anak nakmat. Tantanaga na kita dito nga ramidan, boss. Kasla sana rumbang daytoy. Awanan sa bali pa'y pamuspusan, Maximo. Masapol ang kibusan. Dagiti kinamalas mapaspasamak ni Kosyo. Takkel pukaw ko. Boss, No sarak pa'y lagting nay. Sigurado ado pa'y sumalunod jak magustuhan mapasamak. boss. Teritoryo ni Don Leon ti papananda. Mga ano niya ti mapasamak ka na tayo jay. Ikasang kasatan kaladkad ta, Maximo. Ha? Iti kasta. Mapisto meten Don Leon. Ano ti kahit mo sawan, boss? No adadakas mapasamak ka na ta ipapantay dya mansyon. Mapagatapan met Don Leon. No magna investigasyon. Sigurado maduktalan dan tumat at dahil ikal alalamiden na. Saan na ita? Sigurado may laman mo't mayo lalogan ti asawa na. Anya? Makamuditan, Maximo. Tinapatag. Makasalitak, Don Leon. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Laglagi pambugi. Tuso at dayjay ang Mr. Wong. Masigurado nga damat ti sa bali a plano na kontra ka na tayo. Laglagi pagkakanayon dayta, amo. Angem. Natustuso akin kuana. Tauray ang niya teramidan na. Awa na pulos ti ebidensya ang maduktalan na dito'y San Bartolome. Gaputa dagiti pamanek iti illegal ang negosyo. Awanan dito'y San Bartolome.
Bilibak nga rod kan ka mo. Talaga, sa balik ka nga trabaho. Agasam, taulti mo di mismo akaradkan mo. Kabalilang nga igasang-gasa. Tapno mapanat ni kamlaeng, anadalus ka. Bugi, dayta ti strategic. Asaan to Apolos amatulad ti uri asino adraglon. Siyak laeng ti makabael iti kasta. May kawak iti kastoy nga agdaak laang ni ti balay. Ngamnas kan nga agtong palak iti kayat ni mama. Gusto ti kunana, delikado ti sitwasyon. Napanaglag matanday ta, gapo iti napasamak ka ni papa. Aga nagsardeng alugan iti batok. Ang mga noada ni Happy Salvador. Iso ngamin ti ekspektaran ni mga umay diti mansyon. Siripak dita tirasa. Ni Mr. Wong Gayam tidiptang. Anya ti aramidan na ditoy. Monica, iha, di ka din hepe ti dimteng. Saan, mama? Neha, asino nga rod? Anya ti aramidon day tanga inchik ditoy. Mama. Siyak ti sumango kan kwa na. Amwak no anya ti masapul lang. Mayola Logante. Di na kadi malapas trakan. Agtalinaan na kadilatan Loal Gate. Bayat adda ka di tasolalyo. Sa anak nagtalak iti traidor akaskan ka, Mr. Wong. Anya. Talaga na sa bidunganan panunot mo. Mayola Logante. Imayak ditoy. Takayat ko makasalita don Leon. Ngam kastoy kidin tlatom kanyak. Pumanaw ka, Mr. Wong. Sakbay nga ipakamag ka kadagiti pulis nga ditoy. Hanya kumagapo ipakemagnak. Iti hanya kumagapo. Gapo iti panang pakidnap mo kanilyon. Anya. Awari bidin siya, saan siya nang pakidnap kan kuana? Di ka nagrason. Ad-adalo ng ti abogado ni ti amin. Urayam ti formal adarumi. Mobil polis timtag. Ni Happy Salvador. Delikado na ito. Anyat mapaspasama kan Monica. Dimtang ni Happy Salvador, yaya. Dayjay ni, kasarsarita na ni Mr. Wong. Ay sus, ang mga no anya man inti mapasamak. Ang mga no kalaat nga addag rarangad. Mabuti nga. Kasano ko mga ada mapasamak arangat? Kat nagado ti pulis dita ayan ti Kate, yaya. Kasanoon no adamot kakadua ni Mr. Wong. Yaya. Saan tayo ang makasigurado balasan ko? Posible lata nga adadakas ang mapasamak. Isuanasken nga agad tayo. Naimbaglakit din ta si Mangpet kan, Hepe. Tano saan? Ang mga nusaan a pumanaw ni Mr. Wong. Anya nga mina talaga ti gagaran ni Mr. Wong, Mayora. Ipilit na kasarita kano nilyon. Anya? Iti anya kano aga po? Diyakon dinamag. Saan na ka-interesado no nyaman tiranta ni Mr. Wong? Nalawag ti ko na nilyon. Nga dalakit di pa kainaigan ni Mr. Wong itinapasamak kan kuana. Madaman nga sa asikaswan ti abogado mi, ti formal adarom. Mayora. Hepe, anya tinapasamak iti pantalan. Mamati at sindikato dagiti nakarangit mi. Nang runa, ket nakumpis karmi ti dua avan, anaglaon ka dagiti chemical, amaaramat iti panagaramid iti droga. Anya? Day tatiag paiso, Mayora. Daytoy, Mayora. At day ti daytang envelope ti amin a resulta tinapasamak arangat. Madama pa lang ti investigasyon mi. Tapno maamuan ti kinasya asino dagiti napapatay iti rangat. Kano asino ti aking kuko kadagiti lugan anak kong piskar. Monica, iha, kaya't kumat ang makasarita ni Hepe.
Madama pa'y lati pa nagsarita ta ka ni mama, papa. Kasta ka di. Juan, papa. Di kay agdanag. Ibaga ka ni Hepe, tikid daw mo. Yung anya ayat ibagam ka ni Hepe. Napatig abanag. Isuanas kan ang makapagsarita kami ato. Sige, papa. Ibaga ka ni Juan. Mainan ka lang, iti papantay di mansyon ng iti rugante, boss. Tsak makostuhan mapaspasamak, Maksimo. Talaga siyak na imamag itinakalo, kapo napasamak. Boss, Tsak napakadaan pulos kastoy mapasama kita. Ti pagalop ko, makontrol ko ang sitwasyon no makasingad ko ang Monica. Yung saan kayam, tadala taalasin sa kana Don Leon. anya ti kayat mo mapasama kita, boss. Kinapunura, jak payam mo. Isunaskan makapagpanunutak na pimpintas pamuspusan. Sakbay madadahal mamimpinsan ni Mahek. Katjakon masubot polos, panakalukik. Bayat katak dito'y San Bartolome. Ising, naisaganam ka din ti merienda ni Hepe. Un, ma'am. Ngam adapay mutla ijay silad ni Sir Leon. Napas nagti pa nagsarita da. Anya nga tati pagsarsaritaan da hepe kun sir, ma'am. Diyak mo, ngam nalabit ang maipapan iti napasamak kan Juana. Sa bagay, Ala, isaganam lata dayta. Tano makapagsaritan dalyon kan Hepe. Idasar mo matay. Bimay sutim bagam kanyak idinao di anak sarita ta, Don Leon. Hepe Salvador. Iso na lang ta sa anak lata akong binsido. Anya ti kayat mo asawan, Hepe. Don Leon, dakkalagatad ti gastos ni Mr. Wong anang ipatakder iti pasder anapabetak kan nauram. Hepe, Kan may sa, kasosyo na kayo iti dayjay a restaurant. Saan ka di? impul out konti share ko. Nang runay dinangag ko tinagad na. At dinakamat tagiti ng tukot kanyak. At dakditan, Don Leon. Ngam no sak bilang ni Mr. Wong. Sanak mat siguro ang maag. Tapno dadaalak ti pasdek nga impundar ko. Tinaggastusak itinakkel agatan. Anya ti kayat mo asawan, Hepe. Saan pa inalpas ti investigasyon, Don Leon? At dapay sa bali nga anggulo, apalpalot putin mi. Posible mat ngamin nga aramid ti sa bali dayja napasamak iti restaurant. Posible nga aramid dagiti addagura na kini Mr. Wong. Anyat nagsaritaan nyo ka ni Hepe. Nagsaludsod lang iti sumagmamano abanag. May papaniti pan nakadukot ko. Kasta ka di. Di na ka di nadakamat ngay may ditoy ni Mr. Wong. Ni Mr. Wong? Anya tinaramid na dito'y. Nang liribok ka di. Saan? Siyak tinangsango kan Juana. Diyak pinastrak apulos iti sular tayo. Nagpatinggala ang itirwar ti gate ti mansyon. Nasaya at matno di mo pinastra. Ang mga noan niya manente aramidan tayo nga waran pain. Kaya, anya ka no tingin nagaran ka? Kaya't nakakano ang makasarita, ngam binalaagak. Husto launay tinaramid mo, Chona. Saan narumbang nga agtalag tayo, itikas kini Mr. Wong. Talaga makapatikaw. No kasta nga agkakanat ti amin, Narding. Wan nga rad, Simon. Nga mamom, adda tinadlaw ko itay nagsarita kami kini Don Leon. Anya dayta? Nadlaw ko ang nagsarimadeng. Idinadakamat ko ti may papan iti pan nakapabetak. Kan pan nakauram ti restaurant ni Mr. Wong. Anya? Dayta ti agpaiso, Simon. Iso na laeng, tasaan ko nga ammo no anya ti makagapo. Anyan. Talaga narigat ti trabaho, Narding. Saan asinsinan ti agbalin akaskan ka?
Kasapulan tinananay nga anos kan pasensya. Kang ronan iti amin. Kasapulan tinananay asirip. Tapno maaramid mo ti pagrebbangan. Di mo't nagpaisagana ako ni ising iti merienda itay adda dito ni Hepe. Kasano ako nam asaan anangan, iha? Talaga asaan, mama? Di nagtupayin in kaskaso. Nagdiretso na pimanaw. Apaman ang nakasarita na ni papa. Anya? Ne, apay nga ta. Diyak matam mo, mama. Ngam kaslada ti saan na nagustuhan. Anya? Anya ayati nagsaritaan da ka ni papa? Kuna ni papam, nga da sumagmamano abanag as sinaludsod na, maipapan itipan nakakidnap na. Kasta ka di? Day tati kuna ni papam, iha. Iso siguro, ada kayat na nga i-follow up adagos. Iso adinan ingkas kaso tinaisagana para kadkwan. Sabali talaga na ito yan. Huwag dala sudosak. Agpalatag kanya kamin. Kinapod na. Nagdala sudosak ni sisyon ko. Ay papanlis tawlat. Sakmat lang di hado kas niya napasamak. Makapatakas pa ikit di pala kanya. Di pa nakapapatak. Yan pa nakaulam lis tawlat. Itatawanan dahi jay. Hanya pala makakapo. Ngapay ang daak San Bartolome. Talaga mati. Sakmot lang maraksa na kasya nagbalin desisyon ko. Tinasayat. Lumwal kami Maksimo. Amo ko noan niya alamida. Nakapasyar ka, Matt, Mr. Wong. Padre Simon. Ladingitak no itama lang nakaumayak simpaan. Hamumat siguro, dagiti napasama kalapas. Mr. Wong. Tadani mapukaw kung limbong panunot ko. Kapo ka nagsasalo na napasamak. Tsaka mo niya lumbang alamidak. Mati kawak. Mr. Wong. Agkalma ka kuma. Sana rumbang apailuyos kay tanyaman amanikrik na mita. Sana rumbang agbalin ka nga emosyonal. Ang mga nakarkaro na matikaw ka, no kasta? Padre Simon. Ala, sumurot ka kanya. Umunag ta di ta simbahan. Patsa ka mapagkalmam tirik nam itikad datay ti unag ti simbahan. Bayat ti panagsarita ta. Padre. Umay kan, Mr. Wong. Agamanak, Padre. Naimbag tinadda ka si dadaan, pagkamangan nagitikas kanyak, nalilibok panunot na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Impagagmatan kan ka, Jonah. At dalaing sumagmamano as sinaludsod ni Hepe Salvador kanya. Day talae. Leon, pangaasim. Ibagam kanyak ti agpaiso. Kaya't kaatulungan ka dagiti mapaspasamak. Ngam no aglibak ka kanyak, saan ka matulungan? Apay ayang amin na din nagpatyan, Jonah. Agpaiso ti bagbagakan ka. No talaga ang nagsaludsudlaan kan ka ni Hepe. Apay nga rod asabali tinadlaw ni Monica, adjar na itay pimanaw. Diyak mo, Jonah. Saan ko matatengel tirik na when no panunot na kuma? No kasjay man ti jar na pimanaw, masigurado ka saan asyak ti makakapo. Anya nagkulangak, Padre. Timulongak. Alalamida kamin. Nagipatakdelak bisnis listawlan. Tapno may kan trabaho nagitiawan trabaho na. Nga mapay kastoy na pagtengko. Ididamo. Sak suspitsahan da utek panakadukot kano Don Leon. Kalpasan na. Insubli kanyak Monica kwalta. Pala ka nagitiag kasapulan. Ket nadlaw ko kakulanak. Kat kasakitan.
Iso napasamak business ko, restaurant. Anya pasol ko, Padli Simon. Mr. Wong, sana siya ti makasungbat iti dayta sa lodsod mo. Anya kayat mo sawan, Padle? Si kamot lang ti makasungbat. No apaya kasta ti mapaspasamakan ka. Amangan no, di mo napupuutan ang madigay nararamid mo. Anya? Nagkamangakan ka, Padle. Kabalang mapalukayan na gansan balukong ko. Hanggang kasta mo di bagpakam. Kaslakit din sakpaya da basol na. Mr. Wong, sana kasta ti kayat ko sawan. Tilang kayat ko. Ket amirisam anaimbag da iter aramidan. Tikin na. Amangan no, di mo napupuutan ang madigay nararamid mo. Awan, Padle. Piol business sa sikaswak. Isungalo din talak kumayan Monica Kwalta. Pala ka na kita kasapulan. No kasta nga rod, Mr. Wong. Naskin ngagbalin ka natib ka. Sigurado apan nubok lang da kita mapaspasaramita. Iso adi ka kung mamapukawan, itinamnama. Anya kadagiti negosyo ni Papa, ti pinaasikaso na kan ka, Mang Bugi? Tidinan pa nakisosyo ka ni Mr. Wong, ti pinasikaso na kanya. Senyorita Monica. Ti kadila ang naoram a restaurant, ti negosyo, ang nakisosyoan ni Papa ka ni Mr. Wong? Wan, senyorita. Awanan ti sa bali. May baglakit din. Tanaornos ti amin, sakbay na pasamak ti kasjay ti restaurant. Tano saan? Karaman ko manalugi ni amo. Sige. Panawan ka pa, Mang Bugi. Sa bali ti madlaw ko. Apay nga kasjay ti jar ni senyorita Monica nagsaludsod kanya. Anya ti kaya tasawan, ti kasjay ajar na. Manangmat mo da pa nagduwa-duwa da dyan pa. Di ka na kayo, boss. Para ko na katawan. Talaga lang na widow nagpanunot, Padli Simon. Tayo tanadlaw ko kan kwara. Boss, Pinagpaganak. Kapahidi. Tagdagdangag aklatan. Yam kinapudno na. Tanda nila ti babakon. Itay pagpaganak. boss. Saan kayo kumangagdarasudos latan? Napanunot ko matanda ita, Maximo. Yam talaga jak maklo na gito'y mapaspasama kita. Magagalan ak mang palas, Don Leon. Italang na amilis ko. Siyak talaga loge. Halalamaten, Don Leon. Nakalogulak. Tapno siyak matlang maradaan. Iso panunutak na imbag. No anya lumpeng alamita. Amangan no agpay sumot ti imbagan ni Sir, Ma'am. Ising, Iti kasjay anapasamak ken ni Sir. Imposible mo't nga agulbod pay lakada kayo. sa bagay, husto ka, Ising. Isu na laeng ta. Talagang amin ang makapaatap ti kasjay ajar ni Hepe Apimanaw. Kalpasan ti panagsarita da kanilyon. Ma'am, Ngam kas iti nakunamon. Saan aron bang agpanunutaklatan iti komporme laditan? Nasken at tingitingag anaimbag dagiti pasama. Kastagayam timbagbagakin ka ni Mr. Wong, Simon. Wen, Harding. Ngam no panunutan na nimbag. Kasla imposible nga iso amis mo timang dadal iti negosyo, nga impundar na. Anya ti kayat mo sawan, Narding. Idi ka subsubli ni Don Leon. Idi winayawayaan dagiti nang dukot kan kuana. Tinudunan ni Mr. Wong nga utak iti napasama kan kuana. Simina pa yan iti nagsosyuanda ang negosyo. Putno day ta. At dapat na kunana kanyak iti. Asigurado nga damat dakas ang mapasamak kini Mr. Wong. Tapno maya dayo dayto iti atap. Nga da pa kainaigan na iti pan nakadukot ni Don Leon.
Kalpasan na. Kas jayan tinapasamak iti negosyo ni Mr. Wong. Kasla nakaskas daw. Agore ka, saan ka mawatan narding? Mabalin ka din nga ilawlawag mo ti bagbagan. Ala, dumngag ka na yung bag, Simon. Iti kasta, maawatam. Anya ti ko na may bagang iha. Di mat kayat mo, apakairanodan na? Katwen, iha. Ada isingasing ko kan ka. Iti kasta, kat makatulong akmat. Anya dayta. No agtalag ka kanyak, papa? Siyak pa ilang ti makaam mo kadagiti negosyo. Mapagpiaran nak, papa? Saan ko abaybay ang tinegosyo? Ay, iha. Tilaeng negosyo, kati restaurant ang nagsosyuan miki ni Mr. Wong. Ngam, nakisina aksan ka di, gapo itinaramit na kanya. Ti amukat ado tinegosyo, papa? Ado, iha. Ngam iti sabali nga ilitayan na. Kat saan ko nga italagkin kadagijay, ta delikado tiyang biyahe. Saan ka kumaamaupay, iha? Jakla kayat nga dati daga sa mapasamakin ka. Iso asaan ko nga italag dagiti negosyo, nga abda iti nagduduma nga ini. Kasing kalik, Patli Simon. Atak manan. Silulukat iti amin da ito'y simbaan, Mr. Wong. Ken Mesa, dakkel ti karbangam nga umay ditoy. Tano sana gapugan ka? Sana masimpa da ito'y simbaan. Awanan niya manakanyak pa nakasimpa-simpaan, Patli. Amok kami nakatulong pa nakasimpana. Tapno ado malukoy makimisa. Saan ka di? Punulaw na dayta, Mr. Wong. Umdasan kanyak mamuak dahi tapanag. Kumusta direk nam, Mr. Wong? Si mayat matan, Patli. Agamanak balakad mo kanya kalapas. No saan psikolog kapukan ka? Ang mga naging kaita, malilibukan ak pailaeng. Kasi tinakon-akon, Mr. Wong. Basta agtalag kay ti Diyos. Sigurado ang masolusyonan ti amin adagansan. Ken pan nakariribok mo. Kinapudno na, iha. Ultimo siyak. Jack amuno anya dagiti negosyo ni papam. Anya? Agasawa kayo. Rumbang lang among. No anya dagiti aramiden ni papa. Saan ka di, mama? Iha, manun atawan nga dak iti politika. Nang rugiak iti sanggunyan, aging ga itamay saak a mayor. Ti may papan iti panagserbi ka dagiti umili ti as-asikaswak. Mama, Nimutan papam ti makakaamo ka dagiti negosyo ti pamilya. Ison ti mga asikaso iti amin. kasta gayam, mama. Iso alading itek, iha. Saan ka matulungan no may papan iti kasta a plano? Nilaeng papam ti makaamo no anya dagiti sinerret na ang negosyo. At ka din development na pasamak business ko, Hippie Salvatore. Ladingitak nga ibaga, Mr. Wong. Awan pa iti anyaman nga impormasyon na naalami, may papan iti napasamak iti restaurant yun. Una yan, Hippie Salvatore. Napuntok sakit di malalami di investigasyon. Mr. Wong? Pundon sakit di, nga dapat pabulan, kanilid-lidding nyo ditoy. May papanan kakasta panag. Bidlot daytang na ibagam, Mr. Wong. Agpapada ti trato mi kada kayo amin. Ngata, Hepe. Agtalag kayo kumakada kami, Mr. Wong. Daytala ang ti ipakpakaasik kada kayo. Papa, agan kayo laang. Saan pa'y kumangamin arumbang abimangon kayo? Iha, masikura ka na kahit talatan. Talaga akas tati agpapaimbag, papa? Di mat kas tati ko na ti doktor? Amok da ita, iha. Ngam nalipatam ka din. Impagamat laeng ti Doktor Anas ka na tulungag ti bagi. No kayat ko taging pagadagos. Ay, talaga asika, papa. Adalata nakasagana arason mo. Ipagpagak laeng tagpaiso, iha. Kita mo, maragiragsa ka lang. Ngamin, napauing matlaeng ang ti pamatim. Jak lakit ni tulog ka may sagmak ka.
Papa, Agyaman akin ka, iha. Agyaman ak na amiris mo matlayangan. Asaan arumbang nga agtalik ka kini Mr. Wong. Kumusta na kiti tao tayo, Maximo? At nadami ni ti hideout, boss. Saan darom rumwar? Maladimitan da mati tinapagteng dagiti kakadwada. Idi na uding at darangatan na pasamat. Ang mamanya nga ron. Napasama ganda dyan. Awanan ti maramidan tayo. Andan to matlang ka nito. Mapalas tayo na kiti awalan bain. Ha? Katagsaka na da. Tano da tayon to nagtiknay. Nakalkalon to pa nga may tinalamid da. Tilak aman da. Uwan, boss. Ibaganto lang no kaano kami ngagtignay. Tatalagang agtungpal kami kan ka. Makapaayat met abuy-buyaan da seryon ken muli ka, ma'am. Kitaen ida ti tahardeng. Wan nga rod, ising. Sapay la kumatagtali na eden ti kasta adyar da adwa. Ay, hawan nga rod. Diyak kayatan ang maulit di kanayon a panagsubang da idi. Saan met siguron ang mapasamak dayta, ma'am? Ngamin, mismon animuni ka tilimiklik kini Mr. Wong. Daijay a Mr. Wong tiramot ti amin ariri da Monica kanyon. Wan nga rod, ma'am. Ngampanag ko na, kat saan itahan? Saan ka de, ma'am? Sapay la ko ma. Agtultuloy ko man ti kasta a panagkinawatan da Monica kanyon. Mas dawak, boss. Sigon ka dagiti tao tayo a binilin ko. Kasla saan da ka no makikita dagiti buyot ni Don Leon? Ano ya? Ay tatiag pa iso, boss. Ang mga nagdaplan-planuan da nga ramidan. Ha? Sa lombang agpalikid da. Tsak kiti tulok. Boss, Nas ka naganad tayo kanayon. kasalon no masarakan dagiti buyot tayo. Ti ayan ti buyot ni Don Leon. Anya ti ramidan tayo, boss? Tirahan tayo katidan. Saan, Maximo? Agalma kayo laeng. Basta paliiwan nyo glopo doon yon. Matungpal data kayat mo, boss. Iawag ko nga ro diti buyot tayo na itangin bilin mo. Wen, Maximo. Ulite. Tsak kaya tadaing kwentlo mapasama. Kaya't ko aguli magpailang dagiti buyot tayo. Ipakam saan dagitanan swerte o may ayon ita kadadon leon. Hulayin tayo sumangbay mat kadakwada malas. Sa tayo man agtignay. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsalan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ti madamag ka dagiti buyot tayo. Awan di parikot kadakwada mo. Nakarelax da itayan da. Nasaya at no kasta. Dagiti ngay koneksyon tayo. Nag-alerto dalata mo. Isu dati mangidandanon kanya. Nanya ti ganwat dagiti buyot ni Mr. Wong. Anya ti madamag ka dagiti buyot tayo cheng-cheng. Agsawsawar dalata mo. Nalabit asab-sabulan da. No sa dino tayan ita, dagiti buyot tayo. Dagiti maag. Sakto pa'y matlang amin tinapili da kalabanan dito'y mismo at teritoryo. Amo. Mamati ak. Anatalgad dagiti buyot tayo iti ayan ta ita. Isungawan ti rumbang nga pagdanagan tayo. Puki. Mayora, sapay la ko ma. Tasana ka nakaistorbo. Saan, padre? Apay ko ba makaisturbo kayo ngay? Agyaman ak, Mayora. Amo yung man. Rinaam ko ti desisyon nyo, idadapay lang iti ospital ni Don Leon.
Padre, Agamita, mabalin ko mo't siguro na sa rungkaran. Nalabit ang makarekrikover matan, Mayora. uwan padre, agpaisuday ta. Ala, agtugaw kayo pay. Tainak ibaga kanilyon, ti kaadayo. Anya ti madamag, Mendez. Awan pa, Chief. Marigatan dagiti kontak tayong agkalap iti impormasyon. Kasta ka di. Nakaskas daw nga rot, Chief. Talaga kasta, Mendez. Anos ken pasensya ti kasapulan. Sana rumbang amapukaw ti panaganos, ken panagpasensya tayo. Tanong papasamak ti kasta. Nakarkaron ngawan ti maramidan tayo. Chief, Isuakas iti kanayon nga ibagbagak kada kayo. Aganos tayo latta. Aging nga damat laangan maduktalan tayo. May papan kadagiti kaso. Anas ken arisutan tayo. Kumusta ka, Don Leon? Mayat meten, padre. Kinasyan naglata ti Diyos. Iso nga ita, adtuya, si bibiyag pay laeng. Sigurado nga dapay mission mo, Don Leon. Kastamat ti panagkunahag, padre. Siguro, kuna ni Apo Diyos. Leon, saan ka pa'y nga alaen? Ta sigurado nga adupay ti matulungam. Don Leon, Kat pagyamyamanak ti Diyos, Padre Simon. Iso nga inkarikmat iti bagi, nga aramidag ti amin. Tapno makasubatak, iti maikadwa abiyag, anaytad kanya. kapintasan ti kasta, Don Leon. Saan tayo sayangan ti kundaway anaytad kada tayo? Pudno dayta, Padre. Oh, Padre. Apayakit kitain nagmatlatan. Adda ka di rugit iti rupak, Padre. Ne, awan, Don Leon. Pasensya kayan. Awanan yaman na, Padre. Tanay, adda ka matlaing dito mansyon. Dito'y kanamangan. Sa nga ili ka ita, Padre Simon. Ay na, Monica. Sigurado ang magustuhan ni Padre to'y inluto. Nga ta, Yaya Ising. Sigurado da itabalasan ko. Ay na, talaga nalaing ka ngagluto. Agyaman iti panangidayaw mo kanyak, Yaya. Ala, tinasaya. Ingkayaban idan ta siya kunti agidasar. Sige, Yaya. Mabit lang. Dandali ka no nasawar dagiti tao tayo ti amin asuli ti San Bartolome, boss. Angam sandala ta masarakan dagiti buyot na Don Leon. Ure may sala kumakano ka dagiti buyot ni Don Leon, katawan makita da. Sa dino nang ipak niyan, Don Leon, buyot na. Boss, ang mga napimanaw damat dito'y San Bartolome. Imposible. Jakpat yan, bilinan Don Leon umadayo dagiti buyot na. Saan polos? Boss. Di kabakilan San Bartolome. Sigurado at daday jay. Ngam sigurado na pagkadsal kan buyot tayo kabakilan. Sigurado adumanan may sagmak. Kacaklaki di umanugot mapasamak kasta. Saan ka di nga agpaiso ti imbagak, ma'am? Dinayaw ni Padre Simon ti putahi nga inluto ni Monica. Uwan nga rod, Ising. Siyak ti maragragsakan itay agsasango tayo amang mangan kada padre. Nang runa itay indayaw nanti inluto ni Monica. Talaga ngamin analaing nga agluto ni Monica, ma'am. Pudno day ta, Ising. Ay, ayan dan ngay. At dadan sa itihardin, ma'am. Kasta aya. Ala, bay ampay lang arod idangag sarsarita. Maragsakan natin. Tanakarekoveran ti aman, Monica. Kasta akmat lang ang Padre Simon. Maragragsa ka nak. Mabit man lang, Monica. Kunam amaragragsakan ka. Kalat mata nagsinay ka. Diyak kaya ti aglibakan ka, Padre.
Anya ti kahit mo asawan, Monica. Ikagkagumaak nga isugli ti si bubukal apan nagtalag ko kani Papa. Ngamjak maaramid. Anya? Padre, marikriknak nga adda ti saan arumbang. Kayat mo ka di asawan? Posible asaan nga agpaiso tinapasamak kan ni Papam. Saan amay papan iti day taabanag, Padre? Anya nga rod, Monica? Marikriknak a talaga. Nga da ilimlimot ni Papa. Ah, Isu nga oray na ipakpakitak kan kwa na. Asaan ako nga agduwa-duwa. Ngam iti kaunggag. At dalata panagatap ko. Nakatumarkan iti agas mo, Leon. Ala, maturog kan. Agyamanakan ka, Jonah, ha? Ha? Agyamanak iti panangas asikason kanya. Agyamanak iti kaadtam iti sibay ko. Leon, agasawa ta. Ar-aramidak laang ti pagrembengak kas asawam. Basta, kayat ko tagyaman. Kitno isang usawang kumandag ito'y, saan ka kuman amas taaw? Tay di agdaag pa'y langit isidong dagiti ng tukot kanya. Naamiris ko, nga iti uray na minsan. Diyak pa'y nagyaman kan ka, iti adu arikat mo kanya. Anya? Mabalin ka di, Leon. Saan man akong formula di tanti sasawam? Makapadanag ka mat. Lakit din. Maturog ka. No kasta tinaibagakan ka ni Monica. Talaga nga rod nga dailimlimad ni Don Leon. Anya, Narding. Ay, dahi tatijak maibaga. Narding. Narigat nagpugpug tulatan. Kasalon no bidot matikas dyan ako na ni Monica. Simon, anak ni Don Leon ni Monica. Saan nga agsawi ti kasjay dayjay, no awan ti madmadlaw na. Narding. Isu asan arumbang ayalang-alang kulatan ti tunggal banag. Ultimo kabasitan na banag. Nasken nga ikak iti importansya. Tabarang no makatulong ka na kami, tapno masulbar min ti at. Monica, balasang ko. Apay adi ka pa'y lamaturong. Jak amo yaya. Jak pa'y matla makaturog. Anya? Nay, apay nga'y. Dandan ito manganan terapi. Yaya ising. Adda ka di parikot mo. Awan yaya. Isu amas mas tawak mat nga roda. Kaya't ko matanti maturog ngam jak pa'y matla agtuklap. Ay, wala yan. Alam, yaya ising. Ang kailat taginanan. Agtugtuglap kayon. Alang aron. Panawan kan dito, balasang ka. Nasa pa kayo mag-ngaymay dito sila, Mr. Mo? Wan, Padre Simon. Kayat ko tiag kalalag. Sakbay logya kalamida kita altaw. Anya nga ramidan, Mr. Wong? Kayat ko patalayman na pabatak ka na ulam listawlan ko. Kayat ko ti makatakdal. Iti pa na kay lumlum ko. Kapo nagduduma na pasama kalapas. Sa bagay, kasayatan no kasta, Mr. Wong. Wan, Padre Simon. Saan ngamin lumbang pa'y dakala kadagiti mapaspasamak. Kasi tinako namon, panubok lang dagitoy. Kat naska nagbalinak na tibkal, tapno mabalak amin dagitoy panubok. Rimwar ka din ni Monica iti silid na, ising. Saan pa'y mayora? Sigurado anapuyatan dayjay. Ha? Apay? Kasanaw kat tumanganan terapi di pa'y nakaturog. Ne, apay ka no? Iti anya aga po. Saan kanupay nga agtuglop, ma'am? Isungarod nga imunaak pa yan asimrek iti silid ko iti rapi Apay nga tamanan aya.
Amangan no adda parikot na. Di namot nga rod ibaga kanyak, ma'am. Ala, sana bale ta kasaritak ni Monica. Ngamsakbay na, naskan ang makapan kamin ka ni Bugi dya munisipyo. Amangan no adda pa kasapulan kanyak dagiti staff ko. Makapaladingit matan kastoy, hepe. Mr. Wong, Lugyak manan patalimaan na ulam listaulan ko. Na maging gaita. Hawan pelagam suspek mabaling ko iliklamo. May papana pasamak. sikaman kidi, Mr. Wong. Adda ka di atapam a posible amanguram iti restaurant mo? Ha? Amang ano adamat atapam a tao a posible ngagsaksakit tinakam na ken ka. Isu akas jay tinaramid na. Hawan amok na pasakitak. Tapno alamidan da kanya kasjay, hepe. Mr. Wong, Hangaman niya ngalod. No talaga naginad investigasyon. Italag kulangan Diyos amin. ha? Lugyak langan bumangon. Babahan pa ng patalimaan kumanan. Na ulam listaulan. No kasta, imo na nga imay dito simbaan ni Mr. Wong sa dimagas ije presinto, Simon? Uwan, Narding. Aduting pagbagana kanya. Kang runan ti may papan itinauram a restaurant na. Dahil tamat lang tinagsaritaan mi. Italak na kanon iti Diyos ti amin, tanaginat kano ti investigasyon. Narding, namnamag asa na sinakit tinakam mo tinakunana. Awan na nyaman na kanyak dahil diyang imbaga ni Mr. Wong, Simon. Nasayat mo kasta. Patsyak abunga lang ti sakit tinakam na dayjay. Gaboy tinapasamak iti negosyo na. Pud na dayta. Ang amamum, kadagiti naglabas nga aldaw, adda nadlaw ko. Anya dayta, Narding. Awan tinapasamak addakas, iti entero nga ili ti San Bartolome. Ha? Uwan nga paiso niya. Kasla naglaylo dagiti managdakdakas. Kasla agpipinaliw da. Kasano anak ko na mga agpipin na liiw na? Asino ngamin dagiti agkakabusor? Asino pa'y kuma? Da Mr. Wong kan Don Leon. Aniya. No adala na naimbag dagiti napasamak. Nadnadlaw, Simon. Grupo ni Mr. Wong kan grupo ni Don Leon dagiti agraranget ditoy. Ket no jak agbidot. May sa kadagiti tao ni Don Leon timangmangted kanyak iti impormasyon. May papanitar aramidan ni Mr. Wong. Anya. Day dakat patapatapay laeng. Ngem iti kanito ang makaala at itinatibker nga ebidensya. Amang panaknak iti patta. Sigurad wag asaanan ang makalisi dagiti masaknan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ano kasta, Yaya? Napanan ni Mama? Wan balasang ko. Di na kan nauray anak kariing. Sa bagay, awan matkit di tinapatag nga ibagak kumakain ko, Ana. Ngam pasensya kan Naibagak ngamin kin ni mamam ti panagpuyat mo iti rabi eh. Ha? Kuna na akasarita na kanto kanaw, taamangan no adda parikot mo. Ay, awan di parikot ko, Yaya. Imbagak mat kan kanayta, saan ka di? Wan, ngamjak mo't nalapdan ti bibig ko. Kat naibagak kin ni mamam. Iso apasensya ka lang kuman nabalasang ka. Di kagdanag, Yaya. Awan anyaman na kanyak dayta. Kanya talaga ti planong, boss. Apaya masansan ka man na mapana di simbahan. Ikagkagumakalaan paragtalag kanyak dagiti diboto simpaan. Maksimo. Anya. Taytag paiso. Isuda alamatek pangkontla kadagiti mang sopsopolta Don Leon. Nga, boss. Unak man no saan tayo pailang agtignay. Tapaliiwan tayo no anya ti sumarunong adang nga iwayat ti grupo ni Don Leon. Podno dayta. Yang bayat agpalpaliw tayo.
Nas ka nagtingnayak. Saan lumbang agtalagaklatan? Na-under estimate ko kabalan, Don Leon. Isungay ta. Siya kagpalpalikot. Boss, Ngamsaan ko nga itulog, Maximo. Sana kagpahabak, Don Leon. Agtignayak lata kontra, kenkwala. Nauma ko niyang pampamarang. Tati kinapudno na, sa anak mag-atalaga amarikata na magna. Ngam kasapulan, amangan ngamin, no at dati makunata kanya. Nang runa ni Monica. Narigatay, amangan Una yan, papa. Apay ngay adinak inayaban. Tapno adda kumamangkibin kan ka. Bayan ti panagpagnapagnam di ti hardin. Ne, si kamat kayam iha. Di mo ti magakan ka, papa? Siya ti personal nurse mo? Siya ti mangtulong kan ka iti nadardara sa panag-recover mo. Monica iha, di kag datag. Kapailag mo itong timagnasi siya. Papa, saan anatangkan ti ulom? Amang ano anya ti mapasamak kan ka? Ay, di nagpagdanagan ko nakmet. Iti mabiit. Naimbagak ton iti husto. Mayora, kumusta ni Don Leon? Mayat mo ten, hepe. Kabailan lang ti magnangag may maysa. Saan na nakas idisim marungkar ka iji balay, akasapulan na pa iti muleta. Nasayat nga ron no kasta, Mayora. Sika, hepe. Kumusta ka mo't? Anyan ti development kadag iti kaso anasken asulbaran nyo. Ongoing ti investigasyon, Mayora. Katga po iti panagtitinulong mi kadag iti tao. Masiguradok a masulbar mi matlangan ti amin aparikot, iti kapiitan a panawan. Nasaya at no kasta. Nangipila kami iti darom kontra ka ni Mr. Wong. Mayora, Apaman nga iulog ti korte ti arrest warrant. Kaya't ko akam maganyo at dagos dayjay a Mr. Wong. At na impormasyon nakadanon kanya, Maximo. anya dayta, boss? Pinatuloy da mayo lalogante ng idalom kanya kiti kidnapping. Anya, kasano nga rudahan, boss? Awanan niya man na kanyak dayjay, Maximo. Alamidan dano niya kayat da. Alamidak latamat no niya kayat ko. Angin, boss, di kay ka di mama. Kapoy ti dayta na pasama. Awan lumbang pagamkak, Maximo. Awan basul ko. Iso awan lumbang pagdalaga. Di kayat ko ipaalamid mo karagiti boyot tayo. Kat sigulad wenda, no husto atap ko. Aday jay kabakilan boyot, Don Leon. Tano aday jay boyot na. Makaplano tayo, alamidan tayo. Siya kung timang doktal, boss. Ha? Siya kung na mismo timang ramit iti dayta. Iti kasta, sigurado ba? Talaga akabailan yun, sir. Makapag na kayo nga uray awan timulita ya. Talaga asaan ko payagas sa tising. Isungawan ti dagas na napasamag kanya. Sir, Ngam, dagiti awanan bain na nagaramid kanya kiti dagas. Sigurado ang malungsot danto iti pagbalutan. sir. Saan ka tising? Rumbing lang ang madusa dagitay. Ngabi, nakakaasim at dagiti sumarunupay a biktima. Pudno dayta, sir. Isungag sa gara dalayan. Tayo mabit, sigurado nga addadanton iti pagbalutan. Anya, Nardin. Kasla na alas a panunutan. tiyan niya, Simon. Sigud nga sosyo iti negosyo da Mr. Wong ken Don Leon. Sigud ana singid da. Ang amita. Agdin-din na rumdan. Wen nga rod. Indarom ni Don Leon iti kidnapping ni Mr. Wong. Ngam nag-counter-charge met ni Mr. Wong. Anya kat ngaminan nga agpaiso. Ngam kasta talaga, no dagiti babaknangan ti involve, kadagiti nadadagsan na kaso.
Kadawyan nga awan ti mabalod. Ngamin, kabalan da pagbayagan ti proseso. Aging ga magaburanton ti kaso da. Awan to matlaang ti pagmamaayan na. Narding, Anya mala, para makita. Urayin tayo na niya ti mapasamak. Iti damon to, apan nakahiring da ijay korte. Mario, nakadanon ako ni Tipusik ti kabakiran ti San Bartolome. Ay, agan nadak lang. Diyak mo, noon niya ti mabali na mapasamak kanya. Iti kaadak ditoy. Nang runan husto ti atap ni boss, adito'y tinagpak niyan dagiti buyot ni Don Leon. Agan nadak, parigatan. Amangan no niya ti mapasamak kanya. Bayat ti kaadak dito'y kabakiran. Madlaw na bambandog ka, Jonah. Sana maliklikan, Leon. Naibaglakit din ta na uli mag-ita ti San Bartolome. Adamot tun sumagmamano alawas, manipod idinauding adadakas a napasamak. Jonah, Sapay la kuma, tagtultuloy ang ti kastoy ak kinauli ti lugar tayo. ang mga nunauman niya gar-aramid iti maikaniwas tayo jaya, Mr. Wong. Bueno saan? Naglaylo siguro, kapo iti panangidarom tayo kinkwana. Leon, laglagi pam ang nag-counter charge ni Mr. Wong. Uray sika, indarom na kamat. Amok dayta, Jonah. Nga mawan apolos ti pamalpalatpatan na iti ibagbagana, apaka inaiga kiti napasama kiti restaurant na. Leon, Jonah, awan tumot laing tinasaya ta pagbanagan da di adarom na kanya. Ngam siya, at ebidensya nga iso ti utek iti napasama kanya. sapay la kuma nga rod, tama panagnakanto dayta iti korte. Agmanuak, Padre Simon. bendisyon na nakatiapo, Mr. Wong. Agmay sakan saman. Wan, Padre. Ayan ni Maximo, driver mo. At taliklik na. Isodya ko rin koyog. Mr. Wong, saan ka kanya maamat nga agmay salaan? Anya ko malumbang pagamkak. Awan pagdaragak, kapuawan mo't basol ko. Mr. Wong, Dahil tapang managnak na dalos konsensyak. Saraka si Tidad Duma. Saan da makapanaw pagtangan da? No saan da kadwa, madigal da. Papa, kayat mo ti Romual? Sa dino, di pa palaki ha? Amang ano kayat mo ti mapan iti simbaan? Imanihuan ka, Papa? Monica. Awan ti dakas ang mapasamak, Papa. Mamati ka kanya? Ay, Alan, Papa, makapasikor ti adalatan di ti balay. malaalala. Nga magsublita matladagos, ha? Ambong ba't siguro no apay? Wan, Papa? Ikarik, agsublita adagos. Anya madamag, Maximo. Boss, kaslawan magtawa ng pasak-pasak dito kakiran. Anya? Dahil so, boss. Apay nga lo di talangin nyawag mo. Pasensya ka, boss. Wala ikat ti signal dito eh. Nuawan pagilasinan at daditara kiti boyot Don Leon. Agsubli kang aluden dito, Maximo. Matungkal, boss. Alang aluden. Haganat kalay. Nakaptantan, Papa. Monica, iha. Mabiit lang, Papa. Umuna ak adum saag. Tumay kaalalayan adum saag. Ay, anyan. Baliktad itan di mapaspasama. Imbes asyak ti mga lalay kan ka, iha. Saan na bali? Taita lang, daytoy, Papa. Into naging babkan. Siyak tumatlaan ti alalayan. Ay, katuan, iha. Talaga kasta. Mabiit lang arot, Papa. Siyak ti umuna adum saag. Taumay kayo alalayan adum saag. Tantali kami gayam nagranagin ni Mr. Wong dito simbaan, Padre Simon. Wen, Don Leon. Ay, Apa yan, Don Leon? Naunag ti panagsenayo, ha?
Pampanunotek lang amin, Padre. Anya nga tati mapasama no agra na kami kini Mr. Wong. Ano ti kahit masawan, Don Leon? Padre, panagkunakit sa anak pa'y anak kasagana sumango kilkwana. Pakawanan nakti Diyos, ngam kagurgurak ni Mr. Wong. Nakaroti pa nagbabawi ka nagbalin kami anasingit. Anya? Don Leon. Laglagi pa yung mga uray no kasano ti basol kan ka ti sabali a tao. Rumbang la pakawanan. Ang Padre, sa bali tinapasama kanya. Dandani ak natay, saan ka di? Amok dahi ta, Don Leon. Hanggang saan tayo mo't anapanagnagan ani Mr. Wong at talaga ti utek ti panakadukot mo. Saan ka di? Padre Simon, ibagaman kanya. At adda ka di aday jay ang Mr. Wong di sakit mo. Saan nga iti kasta, Don Leon? Kaya't wala nga'y pasagupsat ka na kayo. No kasano ti kinapatag ti panampakawan iti baso, dahil iti nakabasol ka di kayo. Dumteng to siguro ti panawan, Padre. Agam no ita, saan ko pa'y akabailan apakawanin day jay ang Mr. Wong. Don Leon. Lating itek, Padre, ngam day tatagpaiso. Diyak kaya tagpamarang anapagawan kundi may sa tao, ngam saan pa'y matlagayan. Kasta kaprangka. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Padre, siya kung takit daw iti pasensya kan ka. Gapo ka dagiti imbaga ni Papa. Maawatak ni Papa, Monica. Uray asino ti pakapasamakan ti kasjay. Mamatya ka talaga ngagsakit tinakam na. Agam kidawakan ka, asapay la ko ma. Tasaan mo ngay tulok nga agari ti gura itinakam ti amam. Kanayon kumapalagi man. Awan tinasayat nga itden ti gura. Tandaan ko manay ta, Monica. Isuati mo itulok ama itanem ti gura iti barukong ti amam. Tano agumok day ta iti barukong na. Narigat ton abaw ingan pa'y. Kat kinadakas lakit di ti ibunga na. Nasayat nakasublikan dito, Maximo. Kasbilin mo, boss. Ato ka di paaramid mo kanyak. Kaya't ko lang mapanunot na yung bag. No anya lumbang malamid. Amang nada may singasing mo, Maximo. Awanan ti sabali a pamuspusan. No di ti panangipak ni iti amin nakabusor tayo, boss. Maximo. Dihado tayo, no kalangit tayo ita. Paglagi pam kada kiti naglabas aldaw, ado naksay kada tayo. Boss, Isosan kayo pala mabalin ang nugutan na ita singasing mo. Sigurado dihado tayo, no anda mapasamak langit. boss. Nalipatan ka din. Awan dagiti tao ni Don Leon ita. Ha, Kat da ito yung ti kapintasan na gundaway. Maximo, saan mo ipilit? Boss, Toso Don Leon. Nakita mo ito niya nalamid na. Isosan tayo agdala sudos. Tamangan adalaeng dagiti buyot na nakasagana mang palmag kada tayo. Apay akasla sa bali ti Jarni Papam, apaman asim mangput kayo, Monica. Panagkunakat gapo iti panagsarita da ka ni Padre Simon, Yaya. Ha? Apay nga main, anya tinagsaritaan da. Kinid daw ni Padre Simon. Ano mabalin kat susurwan ko man ni Papa ti mamakawan kadagiti nakabasol kan kuan. Ngam ko na ni Papa. Adi na kanong mapakawan ni Mr. Wong. Kasta ka di.
Nakita kinalaos apong tot itilangan ni Papa. Yaya Ising. Uray asino met balasang ko. Kasano ko maadi mo guraan ti tao ang nagaramid ken ka itidakes. Maawatak magkit giday ta, Yaya. Ngam sigon ka ni Padre Simon. Naskan atulungan tayo ni Papa. Tapno sursuruan na apakawanan dagiti nakabasol kan kuana. Tano agari iti barokong na ti pungtot kan gora. Sigurado adakas ti ibungan na. Nalaos tigura ni Don Leon kani Mr. Wong. Talagang impadlaw na kanyak dayta. Idi may dakan ni Monica dito'y simbahan, Narding. Simon, anya iti panagkunam. Talaga nga taan ni Mr. Wong ti utak iti napasamak ni Don Leon? Narding, sikat ti pulis. Sikat ti rumbang nga makasungbat iti dayta. Saan ko nga mo? Noan niya ti rumbang nga ibagak no may papan iti dayta abanag. Diyak man mo, Simon. Ngam mati kawak namin. Diyak mo noan niya ti husto kan saan. Marigata na kamang ibaga. Noan niya ti agpaiso kadag iti tignay ni Don Leon. Kastamat lang ka ni Mr. Wong. No kasta nga ron. Nasken nga adalam analayang ki amin, Narding. Saan arumbang nga agbidot ka? Tano mapasamak dita. Sigurado adakkel ti epekto na iti isa-isayang katyo nga investigasyon. Indikasyon laang dayjay at talaga anatroma ni Papam. Gapo iti napasamak kan kuana, iha. Mama, Amamuta ni Papam. Natibker, naturad. Ngam siguro, uray asino apakapasamakan ti kas iti napagteng na. Makaguramat iti nakaro. maawatak dayta, Mama. Iha, Iso nga ikarit nga aramidat mati amin. Tapno mapunas iti panunat ni Papa ti trauma. Anapagtag na, gapo iti napasama. ne. Dalugan ang nagsardang iti batog. Asino nga tati dimtan? Pasensya kayo no kapilitan nga imayak dito yung mansyon nyo, Mayora. Awan anyaman na hepe. Awan mo tinapatag nga aramidag. Anya ti maipaay ko. Mayora, saan nyo kumatagidaksan dito yung ibagak kada kayo? Anya dayta, hepe. Da kayo ti kang runa na makatulong kanya. Tapno maamuan ti agpaiso. May papanitipan nakakidnap ni Don Leon. Anya? Kasapulak ti kooperasyon nyo. Ngam na mabalin ko ma. Saan nyo langan nga ibagbagakin ko? Hepe, mabiit man lang. Kaya't ko laang alaw-lawagan kan katimay sa abanag. Anya dayta, Mayora? Idinadukot ni Leon. Si Kadagos tinagkamamak. Saan ka? When, Mayora? Ngamawan tinapasama. Idi siya kun amismo tinagtignay na ispal ti asawak. Winayawayaan dagiti nang dukot kankwana. Mayora, Iso nga ita, lading itat na ibagakan ka. Trabaho yo ti mangduktal iti kinapud mo. Aramidan yo ti trabaho yo, kat dinak malapdan amang protektar iti pamilya. Kasla nakapungtot ni Mayora kan ni Hepe, amo. Ne, amo. Apa yan naragsak kayo? Gaputa baligi ti planok pogi. Mapampanagnig kag itan ti epekto na. Amo. Pogi. Baligi ti insayang kat ko a kidnap myself. Saan ko laeng anabawing ti panagtalik ni Monica? Nagunod ko pa'y anamin pinsan ti simpatya dagiti aginak. Kat ti kang runali ti amin. Nagpiligro ni Mr. Wong. Gaputa iso aminan ti mapapabasol ita. Bilibak narod gan ka, amo. Talaga sa balik ka, dumiskarte. Sigurado anapotot itan ti matang dagiti otoritat kini Mr. Wong. Sigurado ang mapalpaliw itan dayjay kat no agtignay dagiti tao na. Sigurado nga agbalatik matlagin kwa na ti amin. Iso madlagayam manatalik kalata.
Nga oray dayjay kabang-ibang nga ili dagiti buyot tayo, amo. Naku namon, Bugi. Dayta talaga ti rason no apay nga imbiling ko nga agpaknipay lang dagiti puyot tayo. Kan amin dagiti ebidensya iti illegal a negosyo ket pinaiyakar ko amin. Iti kasta, awa na pulos ti makita da nga ebidensya kontra kanyak. Nga oray pa'y mismon ani Mr. Wong ti bumaliktad. Talaga sa bali ka, amo. No agsawoman ni Mr. Wong, awan ti mapaneknekan dagiti pulis. Ket rumwarlay, akayat nag-apataksan dayjay nga injin. Aburrido talaga ni boss. Sigurado ang marimibukan. Pampanunutin na ano anya ti kasayatan nga aramidan mi iti sitwasyon mi ita. Maximo! Kaya ba naman? Maximo! Umayan, boss! Apay ka di, boss? Kuyugan nak lumuwali ta. Matungpal, boss. Sa dino ti papananta? Ada na batag sa lakag tao. Palang matulungan nak, kapo mapaspasama kita. Kastagayam timbagakan ka ni Hepe Salvador. Ngam sa anak nga imanugod, Leon. Naskan a protektaran kayo. Jona, kabailagon ti pagi. Siyak ti rumbang amang protektar kada kayo nga gina. Leon, amang ano anya ti mapasamakan ka. Di na ka di pakadalagan. Kabailagon ti pagi. Agimbaga ko. Leon, saan kuma anatangken ti ulom? Ay, Jona. Saan amabalin a persaam ti bagiim? Amang ano mabignat ka? Adala man terapi, Nardim. Saan ka kadipay lang agawin? Pasensyakan, Simon. Amo masikalang titalkak apangyabkasan iti anyaman na marikriknak. Bawatan ka, Nardim. Diyak mo. Ngam, kas itinakon kan ka. Kasayatan no jak ipakaam mo kadagiti kakadwak. No anya ti plamplanwak. Nadlaw ko ngamin nga dadagiti confidential labanag. Akas la makadandanon kadagiti atapan mi akamang ti sindikato. Ipalagip ko lang, Nardim. No saan ka sigurado? Saan matarumbang apagatapam nagiti kakadwan? Laglagi pagkakanayon dayta, Simon. Sige, mapanak na Ruden. Pasensya ka iti istorbo. Sing. Ma'am. Ne, nakasukat ka matan. Nagsapakan. Masapak amapan iti munisipyo. Agar musar ka pa'y ma'am. Saanan? Dagiti agamati asikaswam. Nakaturog pa'y laang milyon. Ma'am, Ni Monica, nakariing ka din. saan pa'y ma'am? Saan pa'y arimwar iti silid na? O sige, isudan ton nga agamati agidan nga agar mo, Sar. Asikaswam to ida, ha? Di mo ida baybayan. Sige ma'am, di ka madanagan. Alangarod, mapanakon. Agur-uray lakit din ni Bugi. Iha, kasayatan siguro no dumagas tapay di munisipyo. Iti opisina ni Mamam. Adalatakin ka, papa. Awan mo tinapatig apapananta, apakaladawan ta kuma. Laglagi pam, ipaspasyar ka lang. Tapno saan ka amasikuran iji mansion. Agyaman akin ka, Iha. Ay, iso na lang ta. Kasla saan nag-anairuang iti kastoy, Iha. Nga iman manihuan ka, papa? Saan? Diyak na iruam nga at nakaipos ka na ta ang mobil dagiti polis. Baybay am nataidan, papa. Escort ta dagita. Amamatan. Saan pa'y naasigurado no natalgad tayo? Si ka mismo tinangibaga iti dayta saan ka di, papa? Sabagay magkiti, Iha. Iso asaan mo latan adildilawan ti escort ta? Nasaysaya atan ti kasta. Taan dati si dadaan amang salaknip ka data, nabilang laan.
Gusto ta ko nam iha. Tumagas na pa nga muna iti ayam ni Mama. Pasensya kan, Padre Simon ha. No kanayon dito'y simbaan pagkamangak. Kat sika pang yabab kasak malikliknak. Mr. Wong, kanayon mo't ngay bagakan ka. Awan tiyan yaman na. Talaga makapabangalik na dagiti balakad mo, Padre Simon. Paliplipatak dagiti pagdaldala na kita, kapukan ka. Pakaragsakak man no kasta, Mr. Wong. Kasano nga lod, Padre? Sana ko nagbayag. Mapan ko kitaan mataltaliman, listawlan ko. Sige, Mr. Wong. Diyos ti kumuyog kan ka. Agyamanak, Padre. Naskan maipakitak, Padre Simon, na dalos konsensya. Dahito lang pamuspusan nga mok. Tapno mapunas. Lugan Don Leon na ita nagsaldan. Ayop na ita Don Leon. Iso makagapo amin nagiti mapaspasa makita kanyak. Ni Monica dimsaag. Saanin maliklikan. Talaga agkita kamin. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan na ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Jack asit ganda Don Leon kan Mr. Wong. Baybayak ida. Kita nga niya taramidan da iti panagkita da iti sango ti simbahan. Sana balitad da ni Monica. Imposible nga itulok na nga dadaka sa mapasamak. Dito'y ama panagnagak. Noan niya ti kabaylan da nga aramidan iti tunggal maysa. Paliiwag ida. Nasilig ka talaga, Don Leon. Nagbaligi ka parang dadagal mo kanyak. Agyaman ka, Mr. Wong. Taad datay ti sango ti simpaan. Tano saan ang mga nodyak malapdan ti bagik ket noan niya pa'y ti marabig ko kan ka. Ulbon ka. Mabayan ka di, Mr. Wong. Saan pa ilangan nakarecover ti amak itinapasamak kan kuana? Monica, ti amok ket nasilip ka. Ngem kinabaalan na ka inalilaw amam. Mr. Wong, di mo pagsawan iti kasta ti anak ko. Papa, oh my God, ang diretsotan dito simbahan. Saan tan nga ikaskaso ni Mr. Wong? Oh my God, Papa. Tuso talaga, Don Leon. Ngem sige lang. Si kayo na nita kundaway. Ngem iti kanito umayon kanya kasat. Si kanto matagsaglap sa am. Kan panakay pamait. Wan ising, naggapo itay dito'y dalyon kan Monica. Ipaspasyar ni Monica ti amana. Napandagayam dita, ma'am. Kunaklakit din no diyo ang mo arimwarda. Naklaatak nga rod itay addada. Kunaklakit din no anya tinapasamak. Gapo siguro ta nakapanaw kayo itay nagriinda, mayura. Iso nga rod ti kuna ni Leon. Iso kano adim magasda dito'y itay. Kat papananda ka no pa'y ngay, ma'am. Nadakamat ba't itay ni Monica? Ama panda kano iti ayan ni Padre Simon. Ngam, jakon ang mono sa dino pa iti papananda. Apaman ang makapanda iti simbaan. Kastagayam. Sabagay, nasaya at pert no kasta ka na yung da nga agkuyaw. Nakarkaro nga agbalinda alasingod nga agama. Pudno dayta, ising. Kaya't kumati kasta ang mapasama. Kakaasi ak anang laplapad iti bagik itay, Padre. Don Leon. No tsak na pampanunutan nga adda kami itay iti sango ti simbahan. Ang mga noan yan tinaaramid ko iti dayjay Mr. Wong. Don Leon, kaya't ko tagyaman kan ka.
Ne, anya ti kayat mo asawan, Padre Simon. Gaputo na panagnaka. Akaba alam gayam a kontrolan ti emosyon mo. Padre Simon? Indikasyon day ta. Akaba alam mat nga rod ti mamakawan. Iso maragsakan nak. Ket kayat ko tiya giyaman kan ka. Okay ka na ang papa? Sapay la kumata saan mo na apang panunutan pa iti panagranayo ka ni Mr. Wong. Ija simbaan. Pasiglat ta ka din asan na ay ti isungbat mo kanya, papa. Pasensya ka niya. Jak ilibag ka ni ka. Ngaging ka ita. Kat agborborik pa'y laing titara. Nang runa ket kila at analagip ko amin asinagrat ko. Iti at daag pala iti ikot dagiti ng tukod kanya. Papa, Iso akilat ang nagpungtutak itay. Ang nakakita kini Mr. Wong. Ngam na yung paglangin. Tanapanunod ko nga adta kami ti sangot ti simbaan. Maksimo, sikapay lang makamo panakatalimaan listawlant. Abay, boss. Kaya't ko agtalinawid pa lang ditoy. Tsak pa'y kaya't lumual. Agpupok kayo dito eh. Kasta ka di, boss. Amangan day ta kasayatan mapasamak. Tapno malisot jak magustuhan pagtengita. Maliknak ngamin. Napulot ako na yan ni mata nga sinuman. Nilangan padli si Monita makitkitak. Ada simpatya na kanyak. Kat panagkunak. Isulag mapagtalka kita. Kan makatulong kanyak. Mangdalos nagan ko. Gastagayam tinapasamak, Monica. uwan niya isin. Nagdanagakmat. Nagamak ka nga amangan no agdinuklos da. Nagdanaga para iti salon at ni Papa, yaya. Kasanon, no iti panagranaga. Kat ngumato ti presyon ni Papa. Monica. Amangan noan niya ti mapasamakan ko, ana. Naimbaglakit din ta kinabaulan ni Papa alinapdan ti bagina. Kat nakontrol na ti emosyon na. Kasla narigat ko apat dyan ti imbagam Simon. Agam isutad pa'y sunak din. Nakitak no niya tinapasama. Kinabailan ni Don Leon a kinontrol ti emosyon na. Jakmat na mati di damo. Ngam kaputan ay matangak. Namati ang. Isungam mo, nga dapay gundaway para ka ni Don Leon. Aguray ka man, Simon. Apay na din. No agsasao ka. Kasla kayat mo nga agbaliw ni Don Leon. Anyaya ti madi nga aramid na. Adda ka di ang mom. Ha? Ibagaman kanyak, Simon. Adda ka di ang mom asaan ko nga amo. Jakla kayat amakadlaw ni Monica. Iso akakaasya ka ng laplapad iti pagitpogi. Amo, ngam no awan langatan ni Monica. Amang nganuan niya tinaaramid ko ni Mr. Wong. Nga mamo, kasayatan no kontrolan ti emosyon mo. Laglagi pa. Awan mo ta talaga ti pakay na iga ni Mr. Wong itinapasama. Amok day tapogi. Ngam no malaglagip ko ti dandani namin pinsanan apan nakagunod na iti panagtalik ni Monica. Talagang agporek ti tarak. Sana bahala amo. Tayta, nabawing yun ti panagtalip ni senyorita. Kinapudno na. Kagura una yun ni senyorita ni Mr. Wong. Isa pa nagkunat katawanan tagbalimpayaparikot yun. Sa anak ngagtaliklatan, Bogi. Narigatan. Ang mga numamay sa anak dayjay ngayon. Rumbang ko mga min ang mapalo doon dahil ang Mr. Wong. Mama, Ngamgapo ta damot koneksyon na.
Maitangtangtang ti pan nakalungsot na iti pagbaludan. Panagkunayo ka di kat day tatirumbang, mama. Monica, iha. Anya ka din day tanga ibagbagang. Nalawag ti kuna ni papam. Dayjay a Mr. Wong ti utak ti pan nakadukot na. 50 milyon ti kapilitan nga inted ko kas ransom. Iso ang nakasubli kada ta si bibiyag ti amam. Tuso dayjay nga inchik. Pinalabugan na ka, iha. Isumat laan na lukay anang tedken ka iti dadakkel agatad nga itulong mo kampay idi ka dagiti agkasapulan. Hanggang gayam, adda sa bali apanggap ta. Ha, naimbaglaangan, ta nakasubli si bibiyag ti amam. Katay ta ti kadakkelan abiddot na. Tanabisto no anya ti agpayso aburik na. Anak-anak, boss. Talaga nga awan dito San Bartolome nagitib guyot ni Don Leon. Imposible, Maximo. Amamok Don Leon. Saan mabalin mayadayo ken kuana dagiti buyot na? Taklot dayjay. Iswa ka sa pula na dagiti buyot na. Tapno hadamang salaknib ken kuana. Boss, Iso mamatya kadalang lugal nagpakniya dagiti buyot na. hangin boss. Sinawaran dagiti tao tayo tintero San Bartolome. Sanda na sarakan dagiti buyot ni Don Leon. Napaanak pa yun di kabakiran. Ngem awan na pulos tinaduktalak. Basta sarak mamati, Maximo. Kas nakunakon. Amamok Don Leon. Toso dayjay. Patsa kadala nga sidag dagiti buyot na. Saruman nugot dayjay mayadayo ken kuana buyot na. Itay payasan ka matag kagarilyon. Anya ka di ti pampanunutan. Dayjay ang Mr. Wong. Leon, Awanan ba yung dayjay? Jakla impagharap akabailan nag-apagaramitan iti kastay. Nagtali ka kinkuha nga oray adon tinadamdamag ko amadi nga aramid na idi syudad. mabalin ka di Leon. Lipatan pa'y laan ti may papan iti dayta. San abale, tamakaamun kan kwa na ti abogado tayo. Jonah, Narami doon ti formal a reklamo. ngam nagkontradimanda. Kat day ti magagapo, no apay amay tantang ti amin. Anya nga ron ti pampanunutam ita. Jonah, Pangaasim, gusto ko man. Adalo mo ti rabii. Aginanatan. Ay napasensya kan balasang ko. Si kamot din tinagluto iti armusar. Talaga sinapak tinagriin yaya. Kaya't ko apagserbiyan da mamakan papa. Kasta ka de. Uwan yaya. Nasaya at no kasta. Ay na. Nakabangbanglo ti ayam mo ti linuto ma. Makapabisin. Sigurado ang naimas na ita. Agyaman ang yaya ising. Apaman ang makariing da papakin mama. Agigiddan tayon nga agar mo sa... Managpunong ka din. Ket kasta ti kasayatan nga ramidan, Mr. Wong? Dayta desisyon ko, padle. Liklik ako na nyaman panakilangan ko kadagiti agindag San Bartolome. Sa baling amin ang tlato da kanyak. Mr. Wong, dimit ka na yun may bagakkan ka? Arumbang lang agbalin ka natib ka. Di ka pa'y dagal. Alalamidak dayta. Ngam ka po panang dadal doon yun kanyak. At iwan akon panakaupay maliklik na kita. Mr. Wong, sana makatulong ti panang pabasol mo iti uray asino. Gapoy tinapasamakan ka. Ngam kinapun no ibagpakak. Isa patak batog ko langit. Awan amok na pasamakan ko ana. Ngamapay siya pinabasol na. Adalintag tayo masursurot, Mr. Wong. Ada proseso anas ka na matungpal para iti reklamo kan ka. Bayam amay patungpal ti proseso. Ket patib ka rin direknam. Tapno di ka mailuyos iti pungtot mo. Anya pa'y di masapol mo papa?
Ibagam laang kanya. Awan ni Mang Bugi nga ibabaon mo, no adda masapol mo. Taiso ti mangiman maneho itakan ni mama. Monica, Iso asyak pa lang ti makam mo. Siya ti mga sikasukan ka. Kat no adda kasapulan, ibagam laang kanya. adamat ni Ising, iha. Papa, saan mo ataktakan ti panagtrabaho ni Yaya? Syaklatan ti makaamukan ka. Iso nga rod nga addaak ditoy. Saan ka di? Anyan, Monica. Mariknak tinalabas a kinasimpot mo, iha. Makonsensya ak lakit nga roden. Ha? Papa? Pakawanan nak anak ko. Apay nga kidkid daw kan kanyak iti pamakawan. Anya di kayat mo asawan, Papa? Pakawanan nak iti panagbalin ko nga istrikto ken kay ti kalabas. Jak lang amin kayat nga dadaga sa mapasawag kay ka. Pakawanan nak. No adadag iti guntaway anakabil ka. No nabugkawan ka. No napasakitak ti ritnam. Papa? Iha, patpat din ka unay. Kadyak kayat ama isagmag ka. Iso anaaramid ko ti kasjay. Tadinak ngamin ipangag iti. Papa, saan ta napagsaritaan ti may papan iti dayta? Basol ko matlaan, naapay anapasamag ti kasjay. Iso nga awan ti pagdanagam. Tasaan anasakit tinagam ko ken ka. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mayora, jak ni namnama ti umayo dito matartaniman a restaurant ni Mr. Wang. Imayak, tadaimot ko aligal a dokumento. Amang ipaspasardeng iti konstruksyon ti restaurant. Anya ti kayo asawan, Mayora? Nalawag tinangag mo? Adaimot ko aligal a dokumento tapno mapasardeng ti pannakatarimaan ti restaurant. Mayora, kumpleto matin. Dokumento nga Nalipatam sa matin. No asino a. Sanmat nga ti kasta. Mayora mo gante. Pasardengam dagiti agtrab-trabaho. So di mo kayat nga aramatek pa iti impluensya. Tapno mapasardeng laag day tangar aramiden nyo. Katidanon mo iti amom nga awan ti lugar na dito'y San Bartolome. Inaramid ni Chola day tapok eh. Wala mo. Naglahatak na ron. Jak ni namnama nga tagayam talimot aganwat ni Mayora. Anya tinapasawag po eh. Ang mga niya ti mapasawag ni Chola. Ikagda nag-amo. Saan babaybayan ni Mayora? Kanadamat na giti polis dito eh. Nasayat no kasta. Ulitin, pantayam ni Chola. Jak kayat nga dadaga sa mapasawag ken ko na. Napasardeng dagiti agtrabaho, Mayor Arrogante. Nasaya at hepe. Bantayan nyo na imbagday ta lugar. Ang mga no aramatan manon ni Mr. Wong dagiti koneksyon na. Kaya't ko lang ipalagip kada kayo, Mayora. At damat ti igamda legal a dokumento. Tapno maurnos ti restaurant. Dagiti abogado kundi makaamo iti dayta, Hepe Salvador. Tibilin ko ti rumbang atong palam. Na-impluensya ni Mr. Wong kat amangan no ipilit na nga ituloy ti pannakatarimaan ti restaurant na. Talaga nga aging gaita. Kaslasaan ko pa'y laapat dyan ang nagkid daw kanyak iti pamakawan ni Papa. Si kamat balasang ko. Nakaskas daaw ka din no aramiden man ni papam ti kasta. Yaya, Amin a tao, dumteng ti kanito ang maamiris daan nagbidot dagayam. Iso asaan mo ko maapakas daawan, no naamiris man ni papam dagiti naaramid na abidot. sa bagay. Gusto mo't ngamin ti imbagam, Yaya?
Kapintasan pa'y kit ditikas jay anapasamak Tanaamiris ni papam anagbasulkan ka. Ngam kinapudno na, yaya ising. Awanin kanyak dagi jay apasamak. Nalpasan, iso alinipat kon. Monica, Iso na lang ta. taan niya. Apay adi mo ituloy no anya man ti kayat mo nga ibaga. Awan, yaya ising. Lipato mon, tinaibagak. Iayop mayola logante. Anya kaya't nasawan kas jay nalamid na. Nadnadlaw, ipitin da ka, boss. Paset laki di da ito'y plano, Don Leon. Boss, Ayop talaga day jay, Don Leon. Talaga kaya't naktataulan. boss, anya ti plano mita? Panunotag pa na impag. Ngam kaya't ko kasalita mayola logante. Saan lumbang kas jay nalamid na? Boss, Awaga matol ni. Naskan masikaso dagos da ito'y. Tsaklakit itulok saan masimpalis taulant. Tadak kalunay loki. Hello, Leon. Jonah, kasayatan siguro na gawin ka. Ha? Apay? Ada ka di dakas na napasamak di ta mansyon? Namuwag tinaramid mo, Jonah. Delikado ang tao ni Mr. Wong. Amom na ita. Inaramid ko laang tirumbang, Leon. Masikuranak iti kinabuntog ti pan nakalungsot ni Mr. Wong iti pagbaludan. Gapo iti inaramid na kad ka. Isungar aramid at ti amok arumbang. Delikado tararamidam, Jonah. Iso mapalin ka ti. Agawin ka ko man. Inawag ako ni Bumi. Sige, tungpalag ti kayat mo. Amangan mat no personal ti makagapo. No apay ngay naramid ni Mayor Tikas Jay, narding. Talaga personal. Ket mamatiak nga da pa kay naigan tinapasamak kini Don Leon. Isu akas gip-gipitan ita ni Mayora ni Mr. Wong. Sa balila talaga no dagiti babak nang ti involve ka dagiti kakasta krimen. Sana basta mabalod. Tadda kwartada nga aramaten da. Tapno may tantan ti kaso. Angam no siya klamay sa... Magustuak dagiti mapaspasamak, Simon. Anya? Apay mat, narding. Babaan iti mapaspasamak kita. Ininot ang makakalkalapak iti impormasyon. Amang itundan to iti pan nakasulbar. Dagiti napasamak aparikot. Saan ka kadi amabutan iti kasting inaramid mo, mama? Legal, tinaramid ko. Aklo na, kay naramat ko ti impluensya, kas Mayora. Ngam legal ti panang ipasardang ko, iti panakatarimaan ti restaurant ni Mr. Wong. Mama, Iha, di mo ko naan. Adi mo magustuhan ti kas dyan ngay naramid ko. mama. Kaya't tangag pada amadusa ti asino man nga utak iti napasamak ka ni Papa. Ngam pangasin ta agangat ka kuma. Iha, Diya kayat nga ada maisag makada kayo ka ni Papa. Masakita anak lakit di iti husto. di kagdanag. Agan nadak, iha. Saan ko nga itulok nga dadakas ang mapasama kanya? Amo mat siguro no apay mayak, Hepe Salpatol. Mr. Wong, Nakasango kayo iti pasaldang mayola logante. Pan nakatalimaan listaulat ko. Da kayo nakakita amin. Mr. Wong, adda legal a dokumento nga igam ni Mayora. At dapat legal dokumento ikam ko. Mr. Wong, Sa pala ko Hepe. Sang kagbalin. Kasla aso ag tungtong palatan mayola logante. ano? Mr. Wong, jak sa magustuhan ti kasta na sa uyo. Pues, panagnakam saan po na yung bakak, Hepe Salpatol. Panagnakam kanyak saan ka may sakadak iti aso, taltalak ng pamilya logante. Nagpakada ka kadi kada Ma'am Jonah? Kinasarita ko ni Papa. Sigurado ka pinalubusan na ka. Yaya isi, hindi ka kadi mamati kanya? Saan mo't nga iti kasta balasang ko? Kaya't ko laang ti makasigurado
Taamangan no anyang tukit di ti mapasamakan ka. Di ka madanagan, Yaya. Kinasaritak itinasaya at ni Papa. Iso ang pinalubusan na. Alang road balasan ko. Aganad ka, ah? Uwan, Yaya. Di ka danag. Kaijay laang matayan ni Padre Simon, di ba ba? Turod kayo nagsaway tikas ka ni Hepe Salvador. Boss, Hanya kumalombang kabuting ko nga ay Maximo. Husto amin yung baka. Kansak ba na panak ijay ayan, hepe. Binilin ako na yung pagkabukado. boss. Di ko mamayola kasalitak. Yung bilin na tolne. Saan ko pa isangon mayola. Hamangan kami na niya mapasamak. Anya ti sumarunong aramidan tayo to, boss. Panunutik pa na yung pag. Maximo! Maximo! Ha? Di kotse mo ni Karay Jai, saan ka di? Isulsagag pa siya, boss. Kaltingam, imani oblam logan. Sulutan ta Monica. Talasam! Natalag kaitan amang palpalubos ka ni Monica, ah. Inkari ni Monica ngagsubli at agos. Mapanla ka no di simbaan. Yun. Kan maysa, saan ani Monica ti kayat ko apagsaritaan ta, Chona? Ti inaramid mo, ti kayat ko apagsaritaan ta. Di mo ka di kaya tikas di nga inaramid ko yun. Saan niya itikasta? Nga maamakak, Chona. Amang ano niya ti ramiden kin ka ni Mr. Wong. Yun. Kas itinakon-akon. Napagkat ang tao ni Mr. Wong. Amang ano niya ti aramiden nakin ka. Day tati pagtanaga. Yun. Kabaulak ti bagik. Basta ganag ka kumacho na. Tano at dadaga sa mapasamakan ka. Sa anak ng babawi nga umbutang itibya. Tsaka mo, bukasan mo ti aramidem narding. Agam amangan mat no dati dakas nga ibunga dayta. Di kagdanag, Simon. Amok ter aramida. Narding, Patsak nga damadoktalag, gapo iti mapaspasamat. di palagi po lang, Narding. Agpada na impluensyada Don Leon kan Mr. Wong. Amang ano niya ti mapasamakan ka. Simon, Isungagan nanad ka. Saan asinsinan dagiti mapaspasamak dito San Bartolome? Isu arumbang nga ganad ka, Narding. lugan ni Monica tinagsardang iti batog ti simbaan. Sigurado, sikat ti gagara na. Isungag pakadak matan. Naramid mo ka din timbagakan ka, ising. Wan, Ma'am Chona. Nasaya at mo't no kasta. Ni Monica, simangpot ka din. Saan pa'y, ma'am? Di kay agdanag, ma'am. Inkari na nga aganad. Kan inkari na nga agsublimot la adagos. Sa bagay mo't ket dia. Naalangarot, tagsubli ak ijayan milyon. No sumangpot ni Monica, ibagam adagos ka. Amangan mo niya ti aramidan ni Monica. Nung makita na ka, boss. Hawa takas kakalakin ko na, Maximo. Kaya't ko lang makasalita. Boss. Hawan ngalot nasken pagdanaga. Sige, boss. Sikati maka mo. Nagulay aklatan dito kotse. Wan, Maximo. Sapay la kumaw manukot Monica makisalita kanyak. Pachek. May kana kung taway makisaw kan kwa na. Malawlawa ka namin. Kat mamilis na. Awan pulo samok na pasama ka mana. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.